Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Hakawai ke jingja ke basnosi, ke balaja hakalai poterek unailar menta usnam arajar arpo. Kumba hakapor katwai beje mestem, uwai urangba nakasnong maupia, ulahap hakatwai barmani, katba udang penhabjar hakani katwai. Kene katwai kedai kebadan hakawakri kebajengai kumba shikenta tam bandaya kejat nakasnong maupia, kasnong kebadan marjan berkasnong dongki ingding. Ya kene ke jingja layoi deki anmut kirangba kata uba spiak bor jana bat uba krasta rapsang kibadai nakasnong maupan kibalayu i kene jingja dala ki jongki khamat katba kidang khwai do nasilyang jongane kathwei handai namar bagane kathwei kalong ka bajidliu hadu kata bat namar bakidan ru sasilyang jongkane kathwei kem semlala banlei e ne ban aje rap yuni rangba khamtam bakem nang banjingi bat ka jingyar kene kathwei nasilyang sasilyang kumta nakalyang jongini kirangba Maria yo iye kene jingja kilawanya thu no marmar shau sodas nong halor kene jingja handrai namar baki mi thu yo ni ubreu kala simpor hadu ka siterek unailor baki bahieng hasam kinla ban pentikena ba uni ubahap syakani katwai udai ubahieng jongki yo balate porteng kum uba resting war bat lala ban pentikena ikani nakapla ba uni orang ba ulabo halor jong umau hajan jong kene kejaka bolaham Nakaleng asnang maupia Mario jingtep halor kani ke jingja hakamiet jong kasiterek mentau nailor kila perlong da kejing pakhang snong banyami pajba pat haka arterek mentau nailor banwat yau ba resting war kejing pamhap de yang pada kita kemenui yang hap ma bagi te berat kejar tang berat kejar pada siap berupat ide isi komet marbi kap ngat kejar hara ngatok buan kejar dan weng nak kan kepala la weng kepala pat ibu sa ka jurang mau kala dan nyom kan tangka beri dapat yo pakla kayu entar la yo pakla kayu belako hanga usordar ngdang yo jingtip menin hakapor kendai spo je gumto ti ngayo jingtip nalor katang am don nasnong ti ngadon sa wei tiki pun ki ong baladon bajak breu Tiadin ketang lapun ya ki ong bagi ja akan kedur akan kerukom ki ong belahap akhri. Ti hakni kapor ngasuang ya ki ni bayi. Tingin lek kumno ngin pawat snong nok mentasngi ni kumno. Ti kini ki bayi ki ong kumne ki ong ya ka mentasngi ngin wat chwa na ki. Ti lasai pin sewat nok snong. Snong. Ti kata kapor men janmet ngelakang snong. Bat ngelapen baik bam meni men step ba ngin yawan borok resnong ti mentah kasni lawat bek jaga resnong ti naduk meni step ni lawan kasnong wa namar babun ki badon sa ki jaka belah tingidon tang kumba saupo ai kirang ba ti nakani ka saupo ngila persang ban kia arpo ha kata kalian bat arpo sa kani kalian ti ngila yawan ti mar siapo yang ni ngapa baik siliang ha kata siliang ha kani ti siliang kira lek satai siliang lek satai ti hang ni ngidon rengkat bat ki bayi ki kur ki ja ni persang banyawan ya kawang nar ya song sap itu banwat ini kam ti imat ya hadu mentah hadu kan ke kenta ni snu tho ba ni siam jeng banyo ti ngim tip so ka e ka banjia ti haya hadu mentah kan ke kenta dengan snu nglas snu khia ke tip kumno ngin la ti nalor katangi ki no kendong nindon kitir kitar ban kumno ban penyo ya ini breu bahap angnya ti ngatrai nyimpan si kum kasnong ba ngi kerpat iki bor bahjrong lada kila kin semua bahaban wani rap len ni nomor ya haduk mentang istho bangila samjing ka jinghap jong ni rang ba imat hakani kasngi ngala persang ban yo sngo wer na ki breu ti imat mensni ublay hakapor khat wei lani khat arbaje e kunto ti ladon kiba khwai sakani kaliang ti une u baisnong jongi padde ulami nasnong nadu menla sni blay kani kata yo balalik no ulik belasya tai sasiliang ban prat sensar
Tingi kes ngintip asinong ba namar banang tai ni jaka bela umi bek nang tai u berat jar jaka tai kalian. Ti ngintip namar nginang mudur ba udon bek satai. Ten rei las ngutho haduk mentas ngi ba uni kinong pen bana wer ki ong ba yo i naduk mensi u belai. Ti ngiki yo i tang ba ki ong omla ban yarap. Ti ka jing bomla ban yarap imat kila persyang ban pen bana wer ha ki tu kita. Te kajing sulungok kelong mensineng kong ro ngilab ni persyang ban yok snyo badon imat ubrio ubaham te nginang mudur badai kinong nakatai kaliang kinong mau punyo ni kinong mau kerak nakatai kaliang tingi mudur ken badai u trash nong jeng nginang mudur baki dai lawai tingi snyo katar ngo persyang ban yothuk hanang mudur baki dai kinong lawai ngini rap lem ken ban pena ten reis tad haduk menin por kena sepo baji untuk ba isuthok baladai bahasna gila ban pensisya namar ba nadu menen mariatip ngalaong ik bahaying bakin lek kin lek no marmar saom te wala pimpat khang sinong ro ngakarpat ik bahaying bahasam bakin ya lek no wot banwan te hadin bakilawan wat kilap ya kapla hang tei kapla kadon kapla ki juti ki sabti kidon hang tu te kani kapla ken kapen sisa ba udai ubahin jongki te bat kila pun ro yang ai ki ong ba udai ubahin jongi kerteng u resting udai ujajwa uni urang ba udai na kasnong mau pen ti lawan songkha hane mau pia bat uladon wei khon sinrang bat ulang trai snong jong snong pia ia kajing snutho ngamla ban snutho namar ngintip tip uhap halur kajar ne kajar syawai ubreu syawai tela dadai ba uhap bat kajar lane ka kelum kajar ngila ban mudor ba udang sa hakini kijaka yo bo kading ya kajar ubreu dan apa kajar tenre ngim la apa de ban pensisai kata ngintip tikumnokan lang ngila persyang ro bantan ya kajar leng bakinar katara ombo kathwei barman bat kajinghap jong uni urang ba kalong nang ni nakli khwai barmani imat ha kajing snutho ha kajing ken mau jonga ha kitai kisnam balalek no imat don we urang ba na kate kisnam mau pat ubalahap hi ha kani kejuk kejaka bat uta ha kajing snutho wer kajing ken mau wer imat uta we urang ba uhap ha kasipho tarik jong uni ubna akos ti uni u trasnong jongi padi uhap imat ket kom bunji bana wer kadai life tarik jong bane pas